Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Urukiko rukuru rwa gisirikare muri Kongo Kinshasa rwakatiye ofisiye w'umusirikare gufunga imyaka 20 nyuma yo kurenza ku mahame ngengamyitwarire y'ingabo akifata amajuru ari kumwe n'abasirikare yarayoboye bari mu Rwanda n'umutwe urwanya ubutegetsi nk'uko bivugwa n'ibinyamakuru muri icyo gihugu. Radio Kapiteni w'inkunga n'umuryango w'abibumbye ikorera muri Kongo Kinshasa yatangaje ko Kapiteni de Corvette Buba Ambwa Jean Denis wo mu ngabo zirwanira mu mazi yafashe iyo video mu ntara y'Ituri mu majyaruguru y'Iburasirazuba bwa Kongo ari kumwe n'abasirikare yarayoboye. Icyo gihe barwanaga ari inyeshyamba za CRP no kuvuga Convention pour la Révolution Populaire za Thomas Rubanga tariki 8 Ukwakira k'umwaka ushize. Urukiko rwavuze ko iyo mirwano yabereye mu nkengero z'ikiyaga cya Rubere uwo wari komanda w'agateganyo mu batayo y'ingabo zirwanira mu mazi muri icyo kiyaga agafata iyo video akoresheje telefone yigendanwa nuko ayitangaza ku mbuga nkoranyambaga. Ubwunganizi bwa Kapiteni Buba Ambwa bwavuze ko buzajurira icyo gihano yakatiwe. Muri urwo rubanza ubushinjacyaha bwavuze ko ibyo uwo musirikare yakoze ari igikorwa kigaragara cyo kurenga ku mahame ngengamyitwarire ya gisirikare mu gihe cy'intambara nk'uko Radio Kapi yabitangaje. Ubwo rwasomaga umwanzuro, urukiko rwa gisirikare rwategetse ko umusirikare yamburwa impeta za gisirikare ndetse akirukanwa mu ngabo za Kongo Kinshasa FARDC. Ruva ko igihano yakatiwe gitanga isomo ku bandi basirikare. Urubuga rw'amakuru 7/7 rusubiramo umwanzuro w'urukiko rwatangaje ko umusirikare yarenze ku bushake ku mahame ngengamyitwarire ya gisirikare yatangajwe na Minisitiri w'Ingabo muri Werurwe mu mwaka ushize. Iyo nyandiko y'ayo mabwiriza nk'uko urwo rubuga rubitangaza ibuza abasirikare bari muri operation gufata no gusangiza amafoto cyangwa se video kubera ibyago byo bishobora guteza mu rwego rw'umutekano no ku mayeri y'urugamba. Ibyaha Kapiteni Buba Ambwa yahamijwe bijyanye n'ibyabereye mu gace ka Nyamamba muri teritwari ya Jugu ubwo we n'umutwe w'ingabo bari mu bwato bukoreshwa na moteri barwana n'inyeshyamba za CRP nk'uko 7/7 bitangaza. FARDC imaze imyaka myinshi iri mu ntambara ihanganyemo n'indi mitwe myinshi yitwaje intwaro. Ukomeye cyane ukaba ari M23 mu ntambara hagati ya FARDC yongeye kubura mu mpera z'umwaka wa 2021 ushinjwa kenshi gufashwa n'u Rwanda. U Rwanda M23 bakana kugirana imikoranire muri uyu mwuka w'intambara. Ubusu bwa mbere umusirikare wa Kongo aburanishijwe mu rubanza bijyanye na video imugaragaza mu mpuzankano za gisirikare mu Kwakira k'umwaka ushize. Urukiko rukuru rwa gisirikare mu murwa mukuru Kinshasa rwakatiye adjutant cyangwa se warrant officer Sara Ebabi igifungo gisubitse cy'umwaka umwe hamwe n'icyaha kimyifatira n'amahame ngengamyitwarire gisirikare nyuma yo kumara iminsi afunze. Video igaragaza umusirikare Ebabi yaraherekanijwe cyane ku mbuga nkoranyambaga imugaragaza yambaye impuzankano y'igisirikare cya Kongo arimo gusomana n'umugabo bari barimo kwitegura kubana. Umutwe w'inyeshyamba wa CRP Kapiteni Ambwa yahamwe no gufata video yarwana nawo wavutse mu mwaka ushize utangijwe na Thomas Rubanga w'imyaka 65. Benshi bamumenye mu makuru mu gihe yacibwaga urubanza mu rukiko mpuzamahanga rw'ibyaha ICC mu Buholandi muri 2012 rwamamije ibyaha yarwaga birimo ibyaha byo mu ntambara no kwinjiza abana mu gisirikare rumukatira gufunga imyaka 14. Muri Werurwe 2020 rwasohokaga muri gereza y'Amakara y'i Kinshasa aho kuva 2005 yarohejwe gukomereza igifungo cyavuye muri gereza y'Irahe. Yabwiye BBC ati nanye imbabazi kugira ngo mfashe kongera kubaka sosiyete. Mu bya mbere Rubanga yakoze agisohoka muri gereza y'Isajya mu rusengero ari kumwe nabo mu muryango we n'abamushyigikiye. Bivuga ko bari muri Uganda. Naho umudepite wa leta ya Texas mu nteko ishinga amategeko ya Amerika yatangaje ko kwinjiza abarwanyi b'M23 b'Abanyekongo mu nzego z'umutekano za leta ya Kongo kandi ibihugu by'akarere bigakorana mu kubyaza inyungu amabuye y'agaciro ya Kongo Kinshasa ko cyabare igisubizo cy'intambara imaze imyaka mu burasirazuba bwa Kongo. Depite Ronnie Jackson umuganga wahoze mu gisirikare cya Amerika yavuze ibi kuwa kane ubwo komite y'ububanyi n'amahanga mu nteko ya Amerika yari yateranye ngo baze leta wigeze ishyira mu ngiro amasezerano y'amahoro ya Washington yasinywe mu kwezi gushize hagati ya Kongo Kinshasa n'u Rwanda. Umukuru w'iyo komite Chris Smith yavuze ko icy'ingenzi cyane mu masezerano ya Washington ari ibyiciro bine by'ibikorwa impande zombi ziyemeje bishingiye ku kuba u Rwanda rwaremeye kuvana ingabo zarwo muri Kongo ari uko gusa Kongo Kinshasa yubahirije gahunda yemejwe yo gusenya FDLR. Smith uhagarariye leta ya New Jersey yavuze ko impamvu z'intambara zikomeje guserura zigasesa n'ahandi wa FDLR n'ingengabitekerezo y'aba jenoside bikomeje kuba impamvu ya mbere y'impungenge ya leta y'u Rwanda muri Burasirazuba bwa Kongo. Atari ku munsi dufite impamvu yo kwizera ko uduce twarwanya FDLR tugenzurwa M23 n'u Rwanda. Bityo ndifuza kumva amakuru y'ingamba zirimo gufatwa M23 n'u Rwanda mu kwambura intwaro abo barwanyi. Sarah Trutman wungirije ushinzwe ibibazo bya Afurika muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga wari waje gutanga ibisobanuro ku ruhande rwa leta yavuze ko FDLR ikibazo giteye inkeke ko batakwemererwa gukora mu Burasirazuba bwa Kongo. Ati dukomeza gushishikariza leta ya Kongo ko gusenya umutwe wa FDLR nk'uko babyemeje muri aya masezerano ari ikintu cy'ingenzi kandi turashaka kubona intambwe zisumbuyeho ziterwa mu gukora ibyo bintu. Sarah Jacobs uhagarariye leta ya California muri iyo nteko we yavuze uburyo abona impande zombi zirimo kunanirwa gushyira mu bikorwa ibyo zasinye Washington mu kuboza k'umwaka ushize. Ati u Rwanda rukomeje iboneka gufasha M23 rwohereza ingabo. Imibare iherukira hagati y'ingabo 5,000 z'u Rwanda ziri muri Kongo udashyizemo igitero cya Uvira mu gonyera ubusugire bwa Kongo. Yongera ati igisirikare cya Kongo nacyo nk'uko bivugwa cyakomeje gukora n'inyeshyamba za FDLR mu buryo bunyuranyije
yemeje n'aya masezerano. Sarah Jacobs avuga ko biba n'ubwo Marco Rubio ukuriye ububanyi n'amahanga bwa Amerika yavuze ko bazakoresha ububasha bafite mu gutuma amasezerano yubahirizwa no kubaza u Rwanda ibyo rwiyemeje, ariko ubutegetsi nta bihano bike cyangwa se ibyemezo barafatira u Rwanda cyangwa se M23. Yongera ati kuri jye u Rwanda rugomba guhagarika gufasha M23 no kuva muri Kongo kugira ngo haboneke amahoro. Kuri Ron Jackson, amahoro mu burasirazuba bwa Kongo azaboneka ashingiye ku nyungu z'ubukungu ibihugu byose mu karere, avuga mu Rwanda, Burundi na Uganda nabyo byakura mu bucukuzi n'ubucuruzi bw'amabuye menshi cyane y'agaciro ari muri ako gace. Yongeraho ko ari ingenzi cyane ko n'abaturage ba Kongo babona inyungu ivuye muri ubwo bukungu, bubakirwa ibikorwa remezo bityo bakabona inyungu iva mu butaka bwabo. Jackson yavuze ati ntekereza ko hakwiye kuba umuhate wa leta ya Kongo wo gufata abanyekongo bagize umutwe M23 bakinjizwa mu nzego rusange z'umutekano z'igihugu, yaba kubakira mu gisirikare cyangwa se izindi simbizi, ariko ntekereza ko hakwiye kugira iyo gahunda hakaba uburyo M23 yinjizwa mu ngabo, impande zombi zikabona ko ziri kungukira mu birimo kuba mu kubyaza umusaruro w'agaciro. Mbona amaherezo ari cyo gisubizo kuri iki kibazo. Sarah Trutman yavuze ko ibyo kwinjiza M23 mu ngabo za Kongo ari ingingo ikomeye cyane mu biganiro bya Doha. Yongera ati kandi ni ikintu kizaganirwaho mu biganiro biri imbere, ndetse dushyigikiye cyane imihate yari yo gukoranya ibyo biganiro, kandi Amerika izakomeza gutanga ubufasha bwa tekinike uko twinjira muri ibyo biganiro. Abategetsi ku ruhande rwa Kongo mezi ashize bamaganye iyo ngingo, ndetse mu mpera z'ukwezi kwa Nzeri k'umwaka ushize umudepite w'ishyaka riri ku butegetsi yayikirije inteko ishinga amategeko ya Kongo umushinga w'itegeko urimo ingingo yo kubuza abahoze mu mitwe y'inyeshyamba kwinjizwa mu ngabo no mu nzego za leta batabanje gukurikiranwa n'ubutabera. Ntaravu muri Kongo Kinshasa, ibiro ofisi y'imitorerwanya ubutegetsi bwa Kongo ryashyirije ibitaro bikuru bya Masisi imbangukiragutabara nshya kugira ngo ujye bifasha guha abaturage ubutabazi bwihuse. Umuhango wo gutanga imbangukiragutabara mu bwoko bwa Land Cruiser wayobowe na guverineri w'intara y'Kivu y'Amajyaruguru washyizweho na ofisi y'imitorerwa Bahati Musanga Erasto ku munsi wo kuwa kane. Guverineri Bahati yasobanuye ko ofisi y'imitorerwa yafashe icyemezo nyuma y'uko ibi bitaro byibasiwe n'inkongi ikomeye yabaye tariki ya 19 Mutarama yatwitse imodoka zabyo. Ati ntidushobora kubaho nta buzima, abaturage bacu bakubitutse igihe gihagije, reba kuva muri teritwari yamaze kugeza umurwayi hano ni ikibazo, ariko iyi modoka izabafasha kuva ku bigo nderabuzima bagera hano kuri zone bahabwa ubuvuzi. Umuyobozi w'ibi bitaro Dr Kandunda Ombindi Lucie yatangaje ko abaturage bo muri Masisi bagorwaga cyane no kuhagera cyangwa se kujya ku bitaro by'intara Igoma, ariko iyo modoka izajya iborohereza. Ibitaro bikuru bya Masisi biri mu ntera kilometero zirenga 80 uvuye mu mujyi wa Goma, biha serivisi abaturage barenga 800 bavuye muri teritwari yose. Nararanganije amaso y'amakuru byandikirwa muri Uganda, abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe umuryango wa Dr Kizabesi igifungi ibyaha bifitanye isano no guhambanira igihugu muri Uganda wandikiye ibaruwa Perezida Museveni usaba ko kubita inkoni zama agafungura umunyapolitiki kuko ubuzima bwe bumeze nabi. Muri ibaruwa barasaba ko Dr Kizabesi yahabwa uburenganzira akivuriza mu bitaro bitari ibya gereza afungiyemo. Ikinyamakuru Chimp Reports cyavuze ko abagize umuryango wa Besigye barimo uwitwa Edith, Anthony, Marita, Abraham ndetse na Olivia bavuze ko bayandikanye umutima ushengutse kandi batanditse nk'abakina politiki ahubwo babikoreshejwe n'agahinda k'umuntu wabo bakunda cyane badashaka kubura mu manzaganya. Niba bari banditse mu Cyongereza banditse bavuga ko kuri bo atari umunyapolitiki w'icyatwa cyangwa se umuntu wamamaye ukorerwaho inkuru zishyushye. Hari aho bagira bati kuri twebwe Kizabesi ni umubyeyi, umugabo wubatse ufite ababereye se wabo na nyirarume, dushaka guhabwa uburenganzira akivuza. Uwo muryango wavuze ko uteye impungenge n'ubuzima bwa Dr Kizabesi kandi kumugera bibujijwe, nyamara nta buvuzi bizeye ko bona muri gereza ya Ruzira afungiyemo, bagasaba ko avurirwa mu bitaro bisanzwe. Ishyaka rye People's Front for Freedom mu ntangiriro z'icyumweru ryanitse intabaza ko yajyanwe ku bitaro bya Bugorobi hanze ya gereza amerewe nabi cyane. Umuryango wa Dr Kizabesi uvuga ko itegeko nshinga rya Uganda risobanutse neza ko umuntu ari umunyagitinyiro kandi ko nubwo yafungwa agomba gufungwa hubarizwa uburenganzira bwe, bagasanga atari ko bimeze kuri Kizabesi. Iyi baruwa ikinyamakuru Chimp Report kivuga ko yandikiwe Perezida Museveni itagaragaza Kizabesi nk'umukeba we muri politike, ahubwo ari umuntu wo hafi babanye mu byiza no mu bibi wamuvuraga bakiri inyeshyamba kandi bahuje igihugu nk'abanyarwanda bose, bagasanga kuba yahabwa amahirwe akavurwa ntacyo byahungabanya ku bushongore n'ubukaka bwa Perezida Museveni. Hari igice kivuga ngo nyakubahwa Perezida wa Repubulika ya Uganda kureka Kizabesi akavurwa ntabwo bigabanya ububasha ufite nka perezida, kandi ntacyo bitwara politiki yawe kuko ntacyo aba kwambaye mu byo ufite muri politiki, ariko kutamuha amahirwe yo kwivuza hari byinshi uba wangirije. Umuryango urabubabaje, ubuzima bw'umuntu uraba butakaye kubera wowe, ndetse abanyarwanda bashobora kuzagufata nk'umuntu mubi bakaba banakurakarira bakabona ko nawe umuntu ugira, kandi unibuke ko kumuha ayo mahirwe yo kwivuza bidahungabanya umutekano w'igihugu cyangwa se ituze rya rubanda. Iki ni igice kimwe muri iyi baruwa. Umuryango wa Dr Kizabesi ubutsa Museveni ko ari we mugabo w'ikirenga w'ingabo z'igihugu unafite umutekano w'igihumeka cyose mu ntoki, bakamusaba gukoresha ubwo bubasha bwose afite agatiga ko Besigye asorwa muri gereza ya Ruzira akajyanwa kuvurwa mu bitaro byihariye akavurwa n'abaganga basanzwe bamuvura. Mu gusoza iyi baruwa umuryango uravuga utireka umutima nama wawe ukuyobore wumve icyo umwuka abwira amatorero. Besigye w'imyaka 69 yoboye ishyaka FDC ahatana ndetse atsindwa amatora
matora ya perezida inshuro enye yagiye atsindwa na Museveni umaze imyaka 40 ku butegetsi. Yahoze ari umuganga wihariwe perezida Museveni ariko yaje kuba umukuru w'abatavuga n'ubutegetsi bwe, ndetse yavuze ko Museveni ari umunyagitugu. Yavuze ko amatora ya perezida yo mu gihe cyashize yabaye mu buriganya, ikirego leta y'u Uganda yahakanye. Mu gihe cyashize Besigye yagiye atabwa muri yombi inshuro nyinshi, hari inshuro imwe yarashwe mu kiganza, ku yindi inshuro agira ibikomere mu maso nyuma yo kumwicwa imyuka iri mu rusenda. Abategetsi bamushinje kubashotora ndetse yarezwe guteza urugomo. Muri 2024 Kizza Besigye yafatiwe muri Kenya aza muri Uganda, ubutegetsi bumushinje guhamanira igihugu ariko avuga ko afunze ku mpamvu za politiki. Urubanza rwe ntiruratangira mu mizi, ndetse inshuro zose yasabye ko yatanga ingwate agafungurwa. Urukiko rukuru rwa Kampala rwarabyanze. Mabwira ariko kandi ko umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yibasiye abagore batagira ikibuno, abagaragaza nk'abatera umwaku. Uwo musirikare mu butumwa yanditse ku rubuga rwa X yavuze ko gukora ku bagore batagira ikibuno biteza ibyago byo kujya ikuzimu. Ati iyo ukoze ku mugore utagira nyashi uhita ujya ikuzimu nta cyakurokora. Umuyobozi mu bundi butumwa yavuze ko abagore benshi batagira nyashi muri Uganda ari abo ku ruhande rw'abatavuga n'ubutegetsi. Ati muzarebe abagore benshi bo muri opposition nta nyashi bagira, hanyuma bagatangira gusakuza bavuga Muhoozi. Yunzemo ko byemejwe mu buryo bwa siyansi ko abagore batagira nyashi babyara abana b'ibigoryi. Muhoozi nibasiye abagore badakomoka mu Rwanda cyangwa se muri Uganda, yavuze ko kubakora bituma inka zitangira gupfa, ndetse ko bakoze ubutemerewe kugera mu ijuru. Uyu munyapolitike mu bundi butumwa yatangaje ko mu gihe cyose ari umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu Marias Bobi Wine atemerewe kongera kwiyamariza umwanya n'umwe wo guhatanira ubutegetsi muri iki gihugu. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikiriye mu rundi abanyamakuru bakoze babo nino barandika banditse ko Perezida Evariste Ndayishimiye yongeye gukangaranya Abarundi mu giterane cy'ishyaka CNDD-FDD, avuga ko ari abayobozi afite badashobora kwirukana mu mirimo. Ikinyamakuru SOS Media cyavuze ko bene iki giterane n'ubwo bwose kiba ari iyobokamana usanga kiganjemo politiki kiba cyateguye n'abari ku butegetsi. Umwero w'amasengesho w'ishyaka riri ku butegetsi imbere ya kongera izatorerwamo abayobozi bashya ku itariki 25 Mutarama watangiye kuwa 4 utangizwa n'amasengesho abereye mu murwa mukuru wa politiki Burundi Gitega. Iyi minsi 3 yo gusabana no gusenga yatangijwe na misa yabereye kuri kiliziya ya Saint François d'Assise ya Paruwasi Magarama, isomwa na Episkopi wa Gitega Musenyeri Bonaventure Nahimana. Aya masengesho yitewe na Perezida Ndayishimiye Evariste n'umugore we Evelyn Ndayishimiye Ndayubaha, kandi hari umunyamabanga mukuru w'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi Reverend Kuriyo n'abandi bategetsi bo mu rwego rwo hejuru mu ishyaka riri ku butegetsi kuva 2005. Musenyeri Bonaventure Nahimana yanenze ireme ry'uburezi mu gihugu, yavuze ko urwego rw'uburezi n'ubucamanza zapfuye zihagaze, hamwe barimo batagira imfashanyigisho bigishirizamo. Umunyamabanga mukuru w'ishyaka riri ku butegetsi Reverend Kuriyo yavuze ko mu ishyaka CNDD-FDD harimo abantu bamunzwe na za ruswa bikabije ku buryo bidahindutse naho igihugu cyazagera. SOS Media yavuze ko nk'ibisanzwe Perezida Ndayishimiye yasubiye mu magambo asanzwe avuga, ahamya ko adashaka abayobozi badakora ndetse ko hari n'abazashyirwa ku ruhande. Umukuru w'igihugu yasabye abagumya banga gukora cyane bagateza imbere igihugu, abizeza ko igihugu kirinzwe bikomeye. Ati turadadiye. Abarwanya ubutegetsi mu Burundi bavuga ko kuva 2005 ishyaka ry'abadede ryajya ku butegetsi rihora muri bene ibyo biterane bya politiki byihishe mu iyobokamana bidatanga umusaruro, bakanagaya ko bigenda umurengero w'amafaranga bitegura kandi rubanda rwicira isazi mu jisho.